Poslala sam vam saopštenje gde me policija juče zvala i obavestila me da će krivično da me goni, odnosno tužilaštvo, za nešto za što nisam, da kažem, kriva. Ja pre svega želim da vam pročitam šta sam ja to 4. oktobra poslala policiji i da je to u stvari osnovni razlog zašto sada oni mene žele krivično da gone. Ja sam od građana Gračanice dobila informacije da je 15.9.2023. godine oko 16 sati u Gračanici u blizini glavne kapije za ulaz u dvorište Doma kulture i ujedno dečjeg parka, to moram da dodam, iz auta u pokretu ispaljen hitac iz vatrenog oružja. Auto se kretao na magistralnom putu iz pravca Priština ka Gnjilanu. Postoje očevici tog događaja koji su čauru od ispaljenog hica iz vatrenog oružja našli sutradan oko 9 sati. Očevici su i prijavili policajcima koji su bili u saobraćajnoj patroli i zaustavljali auta kod pomenute lokacije oko 10 sati. Ali policajci nisu reagovali na prijavu, pa čak i jedan policajac rekao da je čaura sigurno ispala od nekog iz kolone albanskih svatova. Ovo je bio deo mog zahteva, dopisa koji sam uputila gradonačelnici kao predsedavajućoj opštinskog odbora za bezbednost, ujedno i komandiru Bratislavu Trajkoviću, komandiru u policijskoj stanici Gračanica, sa molbom, sa zahtevom da na osnovu saznanja koja jesam dobila, javno ih iskazujem jer sam dužna kao član tog odbora da podelim sa njima, ali ujedno i sa javnošću, i da policija radi svoj posao. Nakon toga desilo se juče da je meni policajac rekao da će krivično da me gone, odnosno da jesam osumnjičena, da ima osnova, a da li ću biti osuđena, to zavisi od tužioca, i navešću vam po kom članu to oni mene žele da gone. To je član 378 stav 1 tačka 9 po krivičnom zakonu Kosova. Po ovom članu zakona ja jesam osumnjičena, a ne znam zašto. Sada idem u policiju da dam izjavu zajedno sa svojim advokatom Ljubomirem Pantovićem i ja vas molim da sačekate, ako ste u mogućnosti, da vam kažem rezultat uzimanja izjave, jer ja ni za šta nisam kriva. Hvala. I hvala svima vama koji ste došli, mojim prijateljima, kolegama, što u opštini, što na mom poslu, u vencu, što iz moje kišnice, što ste svi ovdje da mi date moralnu podršku. Osjećam da nisam sama. Gospodin,